potpis, ugovor sa narodom, mora bude definisan. Postoje zemlje u svetu, a i mi smo nekad u jednoj vladi pokušali da pravimo neka nezavisna regulatorna tela i to je vrlo dobro. Treba da kažemo da narod predstavljaju određene grupacije građana koji će misliti o svom narodu i da tu, na primjer, navodim, o tome se može razgovarati, mora da postoje neki ljudi, na primjer 11 članova, nije bitno, može i manje, može i više, gde će biti predstavnik Akademije nauka, velikodostojnik Srpske pravoslavne crkve, predsednik Inženjerske komore ili koga ona delegira, predstavnik Advokatske komore, vrhunski pravnik koga će predložiti, predstavnici Lekarske komore, to je zdravstvo je za Srbiju vrlo važno, predstavnik prosvete i predstavnici 5 državnih najjačih fakulteta. Ti predstavnici će biti nezavisno telo, komisija, koja će biti ovlašćena od građana Srbije sutra, od predsednika države do najsitnijeg ministra da pozovu svakoga na odgovornost ko krši Ustav, ko krši zakon.